Ashi TV. Ajatwengme Keminshe. Joe Abladi Abdi. Che if you were dromo, Opeleje, a ye boawo, a honey uchi a logo, a con, a baninawo. Tamaboni was fiole. Ta Kawa his sempe, wake ayen como, hardrin. O machine no pe, where yon como ye. Piane no watch on ye. One no way is ne. What about your twin be? Can me say, Nimi Monica by be, in bed in be, chaffle too. Ne wogbo ni wo fole na wo electronic da ye shambia make hia ye wene leji abola fen oblan manche ni egbe efiji ami ke ya he krokome e tufi abola mpo igbeji ni tetemo wa mo ije kenklemo inche mi bode manye ya bravo e to yo te no chodromo na hia bi o fe mo yo diwa wonder chofeleshi mi le ake ni chumo na e wo betene de kan be Chime back adaji nimposo ni chon insure na de kan bejen ye wana de kan jake apada yo inche wonye magiano wombo magiano to ke libi no ni ya no ke libi ko pe social media je fe fo fi o je we mono ke mense wana ke do kunya no ye je me ake Gadangbe Youth Forum eche no aba pai mama ba wo sande ye ni okewo noko yo oyu adon efi ami agashi to beni oyele nakani neke Gadangbe Youth Forum ne eji noko ni mba ne bajaje oblahin eji choneko ni oni sani oblahin fe akene atami koni mo fe mo ni oto no she jeme aja agashi Gadangbe Youth Forum ne no na e kan shikian ni BP ke ya oblahin ko oblaje ni meni me benye no kamo alo meni me yen na me ko aga no chumo be ke ni bi na jage Youth Forum ne no na ne ke be ko ba no na yue na ba ka ke fire service ma washikono ene ma washikono agbene ni bi ni ma washikono ni sani gama bi atuni ejeme Youth Forum ne mba ne ba ko ne ke gbejano toji ne fe ko ni mo fe mo na e ko ne dumo ona ga shijela mi ni woyo ne ayamo fi mo ke feed ninu mo ke yale shi me ko me am feed no na me yo am sure am free there no na ma yo me ko ma feed no ni kaja ma yen ma feed there no am no na me tawo na me ni ahye no alo no na me tawo ni amena na me nya me ka dumo shi amenye na me ka dumo shi ka fe be na me njo aga be mo ko fi am no ko ke ni bi shi o feed no sani da no yo feed no ni Youth Forum ne ba ne ba ye ka bua mo feed no yo ni ka yele ka bua mo dino no tawo na ye ke bo abo kono ni no oyo fi de no jugba ke fe na ka ne ke suban gboyin ko me ke ni bi ni woni na ke ni bi ni me ko me ka me awo suban gboyin me aja ka me sha me feed no na me la ka me beyin no kamo alo me beyin do yele ke bo amo suban gboyin na me ba nya me ka me awo mi no blayin ko blayin ka me wo mi na me na no na me ba ye ni ke fe na ka le wo ye nyanyo me no ke nyanyo me na ke bi ane oko situation chake ye suban gboyin neke ya womi ni jeno je free there e ba na nyanyo me hu afitai ko ni amebote na kan subo amajaga amabila ga imochon kelo we ka me chona kan gbe no ka ame wo me no ni oblayin ko oblaye pi yin patan ni jelem na bowo ne mo fe mo ye feed to be ni da na yu one age ko ba ball twa Cristiano Ronaldo ilaga number 7 ye twa enye she position she da na me sure ga feed na yo e fe lojugba kwale onumishi enye ka ga ngmene no ma 5 ye shika fele iwo e she feed no ye shika iwo ne ya ne atwa no ma 5 kete ne atwa enye atwa le to be no ma 5 atwa ale no ga Youth Forum me edumo shika ni bibi ni ga Youth Forum ne e ba ne ba gbele oblayin ko oblayin ayin me e ba ne ya no oblayin ko oblayin de ko yemo ji alo yemo ji na me yue ka dia che ene ji yemo ji ne ba ne ga Youth Forum me ji no ni ba ne ba answer alo ba ji ame yemo ji na meta wo na ni lole ni sana me ni ameta me na me ka she ye na me ka she ni blofo chole ake your destination ko ne amenye ni ame ka she jeme no ji ga Youth Forum me no na yo le ke ga Youth Forum ne ani ko ba adwen ni o ba gbe ame ya lo ba fata me ye o ba ko form ko
alo kedi akọ wolo kwa wolo na ke ne wonshi ne kedi ekoye ne ngbepoten ho moni sumake ike aba wole ke ku na emiye mmeba achon na kan bia ne kpako ni work rate wo Facebook page wo Facebook content gan you for me wo jeme o ba nyo like ni o share ko ni o follow wo no fi ano ni ya no alo no fi ano gbejano to ke gan you for me o ba nyo no ane o ba nyo ajeme ago ne kpako after the lunch ni ko fi lunch ni no ba na wo office ni o mo no to no register diaspora agbefen kan ni bi na ko na to na kan ni bi efen gbejano to your social media no e chencho na kan ni bi efen ba jepo ni e ko le kemba bi e ko mama gbla na kan ni bi ami ojugba ko ni o mo ko to no o ko form alo ba register no ba join efe mle o abo ko ni onye ni o ba fita kan you for me na jake kan you for me edumoshike o blayin ko blaye fe ye gadangbe mi ni je mo ko mepe aja kan you for me mi ni tashi edafe mi aja kan ni bi ni yo mi echi ni agbene woche niji ganfe manche niji kintaki te ko chulo abi asuma esusu mo ke gbeja no to ekone keji ale ekone no inche efia na yo nke nu ma jole ninu ma awajele ninu ma fele kakalo aja keshi le mina kaneni jile ni kaneni jile ke wo sa chushi she ke e makano chuno ko ni mo fe mo ana ke lela ke ba ni meni me la jegbe ko ni kani achu amegbe ko ni amenye ni ameshe na mbashe no mwene usko me ko nganu ma jole esusu mo ke ito wo na yo ke agada ngwe fe nu ma ni anu e manse kuchi ami blowu ami ke jele mi fe aja ke choni wa no dino na ke chinafio ne ani wa na wale ake cho yo for you ni mo fe mo aba ye fo ni gayu forum ne ba ni game ke gandangwe bi fa le shage no mo ani tajeme enye ito papa ke jomo papa ke agamashi ke gandangbo blayin ko blayin fe so jomo papa ke ha agamashi oblayin ke oblayin fe leke ga youth forum ni agbele ne alo anosan kuni achene mi je gamashinje injosu lo injela lo inje teshi lo inje nunwa lo inje tema namo poten damo wona ye teshi nunwa tema alo ku efen ni meni yo je efen ja me ba machine na me ba join ye alo ambanye amefe ameku ye la osuta shike nwa ni aba ekomefe mo alo ambaba biene na mba join oyu adon ke sorry oyu adon ka obi mi ne ke sanine efi am aka kaje langma ka bo butu fe kaje langma ka gbe adan shula fe woye me jeme kaje osu oblayin ko blayin ame leader ko me jeme ni work create ame platform ame no fi anu ni ya no je super pram ni ngo botiano aklowajin bbf ni woye me Germany amemba me woye rep ya Germany ekwe gbejano to no ne ke lanchi no ba na gadangbe bi fe lanchi ne no be no yo le wato gbejano to ko so suwe ayemoko ni ko o sheteshia na kan la una kan ken chano ken ya ye gadangbe mi fe woye me ni work rate platform agbena ko ba kamashin kin kan ke ko ko me fe woye gbejano to ke na kan ni yo ni be no wi na kan ni aka bi edi o machine no ni bi e wodo ato enweye ke me hye ni lekeni fe mo ne no wo yon komo ye ni me ni yo shon ke papa fe buotoe na me kase oni ye me no ne make pe dia ke leke me ne ni hie ku strut ne ye magic crocodile ma mle fe ke e ba hie wo ba na me gbe ke ameyi boy ni ke noko ni wanta wo bi jeme sale ake moko yosu osu na medama me he me ne ya no yosu poten bona no wanye wala kan oshimashia alo bintin le akpasane keke wana akeshi gan lele eye he naka ni be no yo la naka ni she fi ma akeshi ni mi ba ne sanu ko nga no fi no ka wo lo yin ni kemba mama je ne ko sane ne ma wo ito papa shi to be no ya wana me chi mo ka je ne ke gadangbe ne fe alo eno chonji ne fe wana me je me ni wo ye mo ka li ko wa ga shi be me ni mo ni du mo me na be ka me shina ne ka me yo ojugba no
moko ba ke moko nyami ji moko ne ke aka gbele ne ke no ko to no ba na shi mashi ojo su ayegbejo no to no ba cho no ba ni na ne ke ojo la ke konko me fe no e ba fe ise shi after the lunch ne to be no yo wo ba nyi wasla ne ke gbe ma ji ne fe no wa bote Germany ame yeli ke bo amo alo ame ni bi ni gba ame na kan you forum abo modern ne ye ke bo ne ke majo aja ke youth forum afe na kwa tlashi alo afe na kwa tashi sha afe you forum ne ke o plan ko bla ye gbejano to no fe no ni gbo bla ye ko bla ye na lo ni bi ni sananye na Africa wa o bla ye ko bla ye gadangme no junu chumo ni kan you forum ba ne ba chu je no ba na ka kan you forum na cheche egbe ni mi e bola ke mi e nke ewo no ko mi na ayu so ni milenche ni tashi ashema jimi no in check back ko bla ye anu kwale be ko me eto mi shi tema fete mi kamanye ni je milenche to e bla ye manche ke je mami musum to alaka mama jineke no ni bibi ni na ke ni bi efe mi na gba aja ke shi no jin feed no to in feed no je ke sanu meje ka wo blayin ko blayin ni makwa me gbaja no to no efe ni jeli ke gbo mo ba jo blayin ko blayin sani ye je me ko ni amepa na me pla enye ne ba shu amenye no ne ke kan you forum ne no na mi ye mi be ni cho ke shi tole ka de me ka ni bi ni woni telephone bi ana ba na ba to ni ji gan you forum no nke shi da kin takita ko chu aja ke shi oblayin ko me ke fi ame jo ke shi ye amsan she ko mi ke bi na tri nya fi aka you forum aja ke shi no ba ni ame na ke shi nye jo mo ke susu mo papa ke ya me no ke do bi ko nkanu ma jo le ko ake da ne ya fo ke susu mo ke yi to e ani ba ne baba mi ko ni oblayin ko oblayin ana ko ni amedo mo ko ni mene aloka de lunchiness ana ke lela ke shimini kasu ka ni aka wo sa chushi shake ma ka ne chuno ne po ni jenfe na joni mo ye leke oblahin ko blai ayele ke bo amo ku ni acheden we your plan here ekome ta flate wolonle egbe ame ni wo ye ekome ni wolon le gbeame ate skun ate hin she ni chumo ekoba ni me ni hu eya ko skun wa hu na ame hu ame be ni chumo wokwe me ni eya ko skun wa dan ame me gbeji anoto ni youth forum ne eto ken ame ni eya ko skun ne me gbeji anoto eto ha ame youth forum eto gbeji anoto ki o blayin ko blaye fe aja ke shi jele mi onuchumo konyomo wu ni mo fe mo ke e field je jaskumpe mo fe mo ye ni na no ko ne ba nye fe ni youth forum ba ye ke bo na agbe na ye ni bi komenike taxes ke ni bi na ba cheche ke ni bi e ko mo na ka na bo background alo o ratio ba cho no ni sani any sana ke bo wo ni a make sure ke ye na ke bo wo na e chole a make sure ke ye na ke bo wo ba nyu dumo jo so feed ojogba aja ke ka na ba ke mini ko no ba nyu fe e ko le ya ko school dan shi lebe na ile ni na nuchumo ni ekola no jino ni ngwa ke am wana pi moko ya ko school da shimene shikane yo ye film ni ke acting ke ni bi ne bote mi ne enyu e ba po ne ba yu akashi e ya ko school da shi jela mi je no fe no ji school onu mi shi no wonye gbeja no to ke mo fe mo o te school o ya ko school ke onye ni obajo ni youth forum me eni sana ke ba wo na ka ke bo wo e ke gbe papa alo obane ko oni ne ba ni te ko che no ko kwa wo ku ko bi ko weku akawo ba wo Germany wache ni ji kintakite ko chum enye ne ke gbeja no to ji ne faja ke many me ke job opportunities kan bi ni ke no chumo e batumo why yi ke ni bi e ko le mayor of Accra na me ke ni bi ko me e ka me fe ya chi na me fa member youth forum ne no ame ka me kota ba ka ji no chumo ko e ba why yi can you forum ya kota ne ba na me ko ne ne ke wa gadangwe oblayin ko blai oh ne ke me charge abie ne ke me 20 abie ajaja gadangwe mi fe ko ni nuchumo ne no oya wolo be wolo o te school oya ko school o gbejano to ya ke habo so gbejano to ke ya ke habo wokwe ye school tosemo gbefan blofo ba ke education ye education se wokwa ke shi tenye to gbejano to ke ha oblahin ni ame school ya ka ame here ni ambaya
mini gbejano nyeto ani nye ye jeme akenye ba wa mehuni ame ya school mokwe kole e afi engineer allo mokoni e afi doctrine allo mokoni e afi medical mokwe afi pharmacist me gbejano to leken youth forum ne e yo ke ha me oyo adon no cho ba ga shi onu chumo ba cho onyomowo no keji okowolo aba alo bole cho na ga shi ye no te school ke she onye wolo jogba shi sa no onyo chano ni ko chano ni eni oto no oya no cho ga ga forum e ji lole ko ni oni sani mo fe mo anya tami no ogbejano to ko nu chumo alo school no to no chanju na ga ka kwa wolo mi o ko chani ni no obanye no ke shosho ko chani ni no obanye ke bo obacho madam alo obacho nu pa ko obanye e game abi ni bo onyo cho megbe ga forum ba wa bo ko no onyo cho school no ke man se posa no ya ewa akra ni onye no acha kono na gashi ga you for me fe ne ke abo ni na ba fe ne me ke abo afi ke abo kono afi lo jogba koni ko jo ni oba koni bo onye ke wa muko no ga you for me ko yen wolo no to no chano o wolo ani ba cho gashi sana no chano alo o wolo no yen no ba ni o ka obi no na no kwa agbo alo bolo cho na ni na emi se no obi ku me o wolo ani ba cho ni ko le ka cho ma ga onye ne ke wolo abanya ka ba obi ebo e ko le no to no chapole ncho wage yana ka bo wo ekole ye mishe ni bo na ka yana ka bo ya wo no e ba jo bo o ba no shi school ni later ka bo ncho no ye o ba cha no ja ka school onu pa efe ya school me ni gbagba efe ya school e je ke mo fe mo so far as ni oyin ni bi no ba nyo ka wo ni ingredients no ba nyo ka fe na ka ni o be problem no ga you for me o wo lo e ko to no cha no alo wo lo ba nya na ka wa wo ko jogba ni bo wo ya jobo wo ye ke ani ke ma ja ni bi na fe nye ye ke ha le ke ma ja le jo mo si mo mi ye nga wo ko ake beni afi ga youth forum mi tawo maka keshi nyenye aka me youth no pe eja ke ada ke jo eko dani abasho eko no ewo ke aketose mo eje shishikeje shishije na to ke ba no san no pe be me ni ba je shishiye kon ke ba ni bi ba nye agbolase ewo nke ne mfonye yin ake beninya mo ju temi bi ane nye bote askuntwi amle ni meni amedara kemba paako we nye keleke wie moy ne chose mo wie moy ne ahame ni amewo ame na ke na me ba isake ameka seni ni amebachi moko bona feke amehye anosa ni ame desku na me nye golu ana yeko papa ni akame atamo no le na ta ani nyeke ene ete nye ajina me lo waka na ka ma jani bi fe te wa jina mi shinani nji oti e won to ni wagbe wo lunch ne na koni ana wonu chumo ga you forum e kan shike ani bp ni mo fe mo eyan ye ga you forum ne aja ke shi woni bi ne ngme wo woni bi ni sani eni woni na she woni bi ano ga you forum ba ne ba ko ne ke ma jani bi ne fe ni bi ni ya no ekuchi am ke ni bi ne hin ke ni bi ne ani gba eponyo ke ni bi ba ke agadangbe efe wo ba ko aja ke ne me fe wonu chumo ni ko kwa ma you tell the ma yo no you tell won ko be ni wakame ba yue ke be ni wo ba educator me ona aya ko me ni aba ya ne sani aya me ona wo ba ba create task forces ke ni bi onu mishi many ba ya ke we mo ka chomo na ke bo yue ni o fe ni bi ne ni as youth na ke bo yue no a chose bo fe no ya be sani task force bi anya ni aba mo bo na glo to efi o ko ne ke chake mo ko aba no ga you for me no na je no ko bibi oni ni ga you for me this the time ni wo bo ba fe ga you for me ni abanye na president po ka jame ke wo mangana no you for me egbaji ga you for me shi nuchumo ni yo mi e chi de nche ni me ni ka me ko be ba wo you for me shi tumo lunch ni ki ncho bo wonyemi Richard ni amakwe eyemi eba
wocheniji honorable lord Obitekomi eba wocheniji Magdan lehun eba ke mekonkome wocheniji Dr. Ishmael Dodu lehun mi ojogba niji 24-hour economy ke mekome honorable Ashiko Temefe amemba konupa konkome Sharaf Mamame ke nibi ife amemba youth forum ne no je no ko bibi oni ni wo mo ke liko wa ke na amemba na me ka me ya ba wo mi ojogba aja ke no ko mi ono na gama bi chi mo titiri yemi no da na yu ke won ka me wo ye ko oni mi shi no ke me ne anda ne ke gbe me ne amemba na me ka me ya ba youth forum ne e ba ni kane ko ape ni mo fe mo ya le sake ngbe ne je maybe can you forum ba no ababa ko be ni can you forum ni bi ni can you forum ke ba no ke mo fe ma ga shi mo fe ma ba mo de e balance ne on the 3rd of September ni ji shoni ba ne ye Methodist Freeman Methodist or ye Palladium no ji Wesley Methodist yeah ni mo fe mo anya na ba ni wo ba fe lunch ne fe fo je lunch ne ji no ni ngo na shi ito ga susu mo ka gbejano to ni wo yen ke after lunch ne no bana na ga shi to be ni yo je wi mo so shi nutumo ni ka wa ga you for me wo be wi mo ji no ba wi shi nutumo di no ni ka wo tru no aka shi wo ba ye ke ba bu a oblayin ko ni gandangwe akuse akọ mama papa na ebu ni ga anya ni atishie ko ni gandangwe akọ mama papa ebu Charles Actor Ekewe said good for bringing that idea to my blood king Kama ni tetemowamo. Like I know we said ni anukwale eke from ni anukwale ewo be ameke wonye be ye Facebook yo wanda e wakabo ye sande ko bi mo ba nye o kecho Facebook kan bo ba bo ito no keke won ya wo hia fiofio keke no ni water wo nation oblayi country no na ke feed no be pie ko na ni oblayi fe no ko ni tesika wa me mi ko ni mo protector me ni agbene can you for me won ewo ni protector amaja ke legbeja no to na yen ke ame ni se ne ayo mo wa ta ko ba na klante ke ni bi na ke gbese ke atupa ke ni bi ni juni wona last week 2 weeks no me no keje menekete atopa lo alo anya ano ya atopa ano ke be na video social media alo na kuna anya clantage nke ni bi ni ano no ke ni bi no me mbe mami aja ke shi atupa oblayin ke gbese oblayin ke ni bi nka me ojogba ni kanoko am in charm for me na me ke bule ha me aja ke mi ke for shi am shi be ni no monete no an kwale mbe kuchu em shi ni ba inyeni kabia awe ne numado mo na ona shishinu mo eba aja ka shika nu chumo kani bi eba sanuma cha me na me ka me yawo be bia je no mo kani bi ni mi e ka ke manchema sane kani bi me ye manchema sane shi yuta ji mo ni eyan mi no ke ko le bo mancho ba ke yuta no kani bi na ma fefe ni maka me ka ya ko ni mi ko aja ka shin le gbejo no to na yen ke ya me aja ke na ya ne kanu ma je me wole no ni baba aba apply aba gbegbe ona sani wokpa ni bi kome ni ene jiwe mo ke ayu tani mi wa me ngati mo be ni da ne nko ame nya ni be fie ka chinye gia alo akenya ke shinya fie no ko ni yu ko me fie mo ka chona ka me kono na ke mene bo ashima shipa ne ni meno ka mi yu na ni ka bo yu ko na ka nda mene ka bo yu na ka ga wono wo fefe wo pla wo ya wo mini wo na ka jo mi agbogbo e kan ni bi no be bi youth je yu mo je woni ka educator amaga ka di akanya fe ne ke maja ni bi ni shia ko me fe mo ko ni ka mo ni ka anya fe ni alo mo ni o nya fe ni na ga shi mene bi ka me yu no ko no ko ga ke akashe ga sunu ju elo aja ga nya kala yu ko na ka nda ni nya ka ko me fite ko me ni sani ni nenyo chinyi na ga nya ko me fite ko me fe ni nenyo no sani ni kala ga wa ga ko me fite ko me wa nenyo no mini sani wa fe sani wa ko be ni wa fe ni wa ba nenyo no je ko me fe mo yo mo jini nya yu te na le aga shi o ka che egbe pa la ga ko ke me ne mi ba wa gbo na che egbe pa la ga me ne ba fo ka kla ka ni bi shi ka che bo mo ba ke ni bia ne wo fe ne ke ma ja ni bi na wo na no ko ka je wo nye me gbogbo wo nye me pla mi no wo fe ko me be pia wo you te wo ba ni wo krete ko me fe mo anokwale you te wo ba ni wo create e ko me fe mo
Kefe can touch ye, and drunk a ya shone in Bakun Taco in Quakashi. Many call Wakashi, where I want where I feel beer. Kel Quembeku, Ninquen Legional, Ninquen yet, Inna I'm a Bikoyemi. Inna I'm a Wukunyo Koyemi. Mini war in a balanakai. Akeni me abi ke ame wukunyo ko bemi me to mo domo na no ka wa me nga eja ke ite ya hu ne ba e ba pa chon yo oyo adon baby ekola wonyo wo so amancheme won akashi mancheme le ko baby amancheme won le ko si ekola youth ko na akashi ache manche ko gba ni eyese ne ba ya ne e abo manche amani ani manche ba kala ka o ka me fi shi ame shi le won ne la ga ye guy ye crowd ne ka yo alo ye me ne ka yo e ba ka ko ne tashi na fefe ne ke na cheche mo onye wa tutu ame no ka na me pa le na me je na le choni wa me no akajemo ke yomo ni na manche ne ko la manche pole ko si la ko e to ni manche na ga se fe iponi manche pole ake be ba fe keke gbele ike ni bi ko me ajeje mi keke efe na gba mi to modu mo pa ne no ni ka ko bla yin fe ko bla ye ka ma se mi ake imbe jomo fon ko ke ame imbi ji ame ni ke ame cheji me sani mo bu ame na no baby I can't take wa me no ko no mi take wa me ni me protect me aja ga shi inye ni makwa ni nyen chula tu ka ni bi nyen ka tu so ke mba ke papa ke tu cho fa nyen mo aka shi nyen chula nyen fe ka bla yo man cheji mi nyen ma fe na ka na me wa ka ni bi mana nyen ye man che ili mi I don't care shi ka ma tunu tumo ni obla yin ko obla ye ame wala ame ni fe mo alo plan mo ji mo ja me ka ja me ni mana nye be mo fe na me nye me aja ka shi oblan yo man cheni ji me ko ni ame yin ame ni ame pa na me gleba ne ba shu ame yin no baby ame ka feel like shi be iye cho ma lo mi nya me tutu mo kakla ni ga fo bo abanya ka cho fa wo me alo ape shi tu e ka ocho aka gbele je me be pa ba ni no nye ma ko nye chula tu ka ni bi no ba me ka kwa ka she no itri ke nye jomoni yon jomomie kenye yale bene nye sanuma jajenye ne kenye nu shishi mi protect nye no gana nu macho nu ma protect nye macho na kan gbe no aja ke eye mo ba ne yare o ni ken kashipo nye ma wo aja ke no mo ti o shi ke wa you te moko be ni ngene ka wana ga you forum ne be ba chumo ye ya fonu ni wo ba kwa ni youth anya bote ni bi gboyan mi ke ni bi ne esa ke ni bi ami no le ni makọ aja ke ifi de ni ndumo no le be ni fe ni badumo na ka fi de no do kemi na ni bi come ne ya no ne yin ye gbe ni stop ni je mi pe won yin no moko unye mi no kwa fi aja ke nu mo ke wojin ke wo sisa fe le ntwi mi ke ha gadangbe oblayin ko oblayin ke be ni mi to ni gadangbe anya na te she ko Beni gadangbe anye ni ateshi ekon. Nyese ne wagbasande ko ye biye. Ye oplahin ye gamashi me ni ametulume. Ni ake ameke ko no pa ye eto gbejano to jogba me den chamba wile ame manchemeni amaye mano ni wagbasane ye eta ina inte mami nke oblahin ye ko me yagbasane ya ne sane gba mi ye o jemu ko me ye nyon ke gbasane jake ke o ta o sane ko mi ye isake bote mi jogba ni la ka program me won na wo fo mu she no yin ga ke gbo na ne ko ba expect ake no gbele ke program ne na bo wo ba feel there no ba bia ke te sandine ya le ten ite ya hiemi no ni ya na ye cheme no ji ake ameke je ni amewele amehi mancheme amete na mo yo sen na ta shimo amefe hwemo noko ne ke hatumo afi owomba street festival eke ayomo eta ni awula na asa here tan be ni afio iwo just amento la kan
manche meke libiye si amefe ni ameke nwa me manche ni dana mba fe huwe ameke wolote ha majiacheme ekome ameke onopa ye ekome wie anokwale nka ma ke ape ameke boye fan jogba ni kwa na mba fe no kwa mi ne wo amewo otue no ho yehi bona chimeka refi yeje here no pamo ye wo eho amehie amena ale ye gbe fon ko no me wo no jina kan no ko na me fe je ni amefe ni amedi enche amekento amehe lumo wo le ke sane no ba gba here ke ba yen wo kwela kan sane no sai ye ko yo mi ni ebote mato ya keshi be ni wote ile ke be ni amewo ametele ni afila keshi na kan jigbe je na kan ni to be ni nko bo many me feel na kan mbi ni me ko ma protector me ni shomo na me show ame ana ma fanka culture yi ni e ma stop ame na kan yi she need to jam ka po kan ni bi fe mo pe tafla cha safu a cheme ni otula to po ejo ame de fo ame me kuma ni jinju ejo na ni be expect to try me kan bi na atula to no kemba me kwa me ni to kan bi ajemi sanema protector me ni kwa yo mo jina ba yi nga no kwale ni ba me na to kan bi edo no ka me sho ba nya me sho ni ame wo ko ntu no ni sene na ga me yo ga sho me ba po ni ma je ka bu ame kan bi because ame ba yo ka bu ame no fi ono na me ka mo yen yo ka bu ame no mbi ji ame ni eni gba sheke ni bi ya ni sha ame wo me fita ye ko to mo gota me sa mo kan bi ne no ika ka me fe ni ame ka me sa ma mi o ka me tula to ka kemba ka mi tu chofa mo ke ama ka ni ani tula ka a chengbo bla ya ma chebo mo de ya ni ni so ya ni da bi ni ma fe no ma shwe klanda ni mo bu able chifo jo ewo be mbo gbasani okay sane ne ye Jamestown commander JCID ni atawame wakwa shilololo no watashi ne mini ofe ye keji ofe konoku ye here benwele ni wagbasani wona akechi leke sandie shemoni amesho iwo sake o finally no saka die neji dani agie sanie Inchu ni omo nke commander you no Sankobe jendon Sankobe ni amekwa ni kame fe ni bi amekwa be na ba fe ya mengle no ameka fe ni bi ni e ba fe jamo ona be pie o ma janche meta eko ni akejamo ji kome jo ame kani bi ni no na me fe amele eko alo awoko ametuwe no shiona ka ba je ba kan je ga manche ba ga je ne kona de ke ma jani bi ne ni discipline ba kan bi ne me ke youth forum me afi lunch na gbele na ene me fe youth forum no chumoni be ni ma mi ya le na Facebook ngbo yin fe ye kuchi ami na ye fe na nu ni bi yen gba ni bi be ba chaki no ga youth forum me edumoshike ni bi pi ni bi ni ani ga me yan shi ni bi ni e ba ni oblayin ko obla ya na ko na medum ke ni bi no conclude ni chila no fe ga youth forum edumoshike na me fe no na me oba chuo ni oba le bi ni sanaya le ni tuke ni bi akanya akeba mi ni educated gbeke bi ne ko ni cafe matan ke na gba ke ni bi ke jamo ke bi ni fe no oba chuo ni the war oba chuo ni omomo yo naden so ke wow that is a good idea iwo naden so one way oyi wala don wana akoka won ye be ye Facebook inche ye wo here ya mle youth forum ibaba no 3 September ye Wesley Methodist Palladium te Solomon we yaliem kanka Solomon yaliem ewo me time me be abaje lekeni chumo na eshishi abaje shin majina ni jilebi keke kola bana acha no ma ke fa agbena agaga lunch na bana ba fe ni ka wo yo ne wonye me ojugba ni balance ne South Africa manche me fe zoo manche lo wonye Bagana ni ke
gamanche be ba fe talk ni bi ni come am fe to am ba youth forum ni am ba lunch na ko ni ona anya na no lunch na ye show aja ke am ba ma gbele ni bi ana hun ke ni bi e jema na je no fe no ma wi bi si lunch na be ba fe no ko jugba ni mo fe mo ni baba na mi shage asma ye no ko ne ke ni be ba jiko no ga youth forum me wo ke gbonyima Jabana, Walkway. Sorry. Walkway. Akeni mei. Je hey ni amepa. Mineji security pejiano to. Eja ke memba. Bomade sa yang to. Bomade sa yang to. Ewo te abafo ame afaba aten ye fe le ken gbeja no to ne wa fe na ke gbeja no to ji na fe wonye ushers ke ni bi fe ni be ba agbona Jamestown police ba jame ke ni bi wonye security ojugba ni ona energy no mo ano lunch na afe shi ne ke maja ni bi na mo ko ba nya afe ni bi ko me jame no wonye security ojugba shi basa no go fe mo about the way mo ke ko shi apart from that when your security when your ushers o mo ko ba chobo no ta no na ba fe ke serve mo ke ni bi no fe no ato no fe no gbeja no to ju ba ke ya ni ke lunch ne jo na le won yu na kan ola ke chin baba jame to chin strut ke ha to jin ashima e ja ke mo ko ba nye dun ya gbo ma de sancho ano kwale no job agashi ayene ke gbeja no to ji na fe wasisi we fe ni executive je ni ji organizers ka ni bi na men kwa no ke gbeja no to ji na fe no wa sho ga no fe no ba ya le pepe na ba gbe na ko manye ke o manye ewo akeni efe bi krede wo bi ehun etesa masomo akeshi no ni oye wie mo ye youth forum na efe done about lunch le on the third day okay she jala ka lunch time no work by his hand yo be mi ka dan be bi fe agashi mo fe mo no ne ke youth forum na ke ni bi ni ayu about youth forum na ejino ko ni be ba isen ni ke taflache be she ni acha wopo na te youth forum na be ba machine aja ke youth forum is not about politics it's not about oya somo oya fe ne kene shi woye mo fe mo e ma shi ke agadangbe fe ni yele ke bo amo ni ke NDC o MPP ba o e machine no e ma shi ke aga mene aja ko politicians mene MPP mene shame fa me mi ko me konko me ni obole fa me youth forum name no youth forum le ejino ko agbo no mi pa mo fe mo fa gadangbe bi diaspora bi meni me yo man se fa me ni ameka me ya wo ne ke youth forum ne no ko ni woni wo youth forum ne kamash ko ni e ba fe se da mo ke gadangbe fe aja ke anji wo gbele ne ke youth forum ne ke de eche ko shi walnya ni wa challenge no ni ya ni ne ke be ne she agbo no ke chonwo manche ni ji kin takita ko chulu no ni ji ga fe manche mene na no ni wo mo akobla yin kobla ye keke dan me bi fe mo na no na ke ma no masuma agashi on the 3rd of September ni ji shone ni ba ne wo fe wo ke wo ya pe yin ke yin ni wo fe lunch na fe fo ni wo ni wo gbe na ko mo ni bi ni ba chila no ke gbeja no to na yin ke aga youth forum ne enye ne ba mi awo cha no ma ni aba ya o tashi kwen mama ka keshi no fon ma ni le ke mi link tabi na cha ko mi yoko wo be nye je maba o ba aja ka o la ke shi youth forum o ye mi ojogba no won pe mo fe mo wo ji ko ka shi won pe mo fe mo o mo fe mo ni onuko ye won ke ewunu ni ake nu ake na no ni wakeba ni ebe ba gbele ma yin me ebe ba chake ni bi ni ani bule won akashi aja ke be pia sani bule no ka ka bo yo no nu agbene Youth Forum task force baba aja ka bo yo ni eni sani akaba wo na jaje bo no mo fe mo eyan no kama choma jibo ju o bali mo fe mo ba na ko ne dumo ni ene be ba chake no fe no ni ga ko mama papa ni ebu ni ga akọ mama papa ni ebu mo fe mo ba na eko ni edamo youth ano sign ni yo gan popa no fe waka youth forum
leke youth forum ni wo gbele agbele ne ni eba no ni aba lunch le on the 3rd ye Wesley Methodist Wesley ye Palladium teshiam ye bishop eba fe gbeye ewo mo femo ni oye no le ake ole e mene wonwo otue no bo modern ake okoyi ba wo mi nyese jemba ko ne ba bia ne youth forum ne be ba koklo fe ne ka wo inshose be na fe ni youth aye hin be ko youth ni akacho ni ye Ghana youth esa egwe no ekon ejake onupa eke ma youth de eyo iwo ke ma ye youth de ye ka tashin ko ya wo mi akeke onne ye mi ye aye ashibo sikeji aye aya do ye kwe abashibo pomodin ake okoyi ba wo mi ni tashe ma ba jen ni o ya ke bo wo ba je me ke wo fe ko me ke wo te wo ke ya pian ni fe mo ne keke ni fe mo efe feo ewo gan youth forum obaken gan youth forum obaken gan youth forum obaken wo herebo atu ni obane okombo ba hinsin ni jinoe amijino abadina akesi wo bi ami ne wono ni wo fe wo machine wo shi ami pe na fe ni amehu ame nye ame twale jogba abrade abi aye fe oti alogo aba eto ofele de mi da nko lo fe ni kemi ye me ni kemi ye Facebook me ni wota tele anti ba ke ile no ma kebo ni kebo yu one kolisi wa don kai nye yo ma job agbene ni lante ngene la ni ba nyekusun fe mo na mi fe ke ni tumo na fe je kemi ye lojo gba nyekwa mi jogba nyingmehe oke ni mankata nke nyungo ajonye me fe ni yola ni amewa na me ani ni tumo na ete no mi da nye fe shin benga me krokome ni kemi ye be ke yo was about nyungo shi chocolate nyempo ma wo le fi wo dromo ni ochisa e alogo e bani na wo ekon shi ana mi no wo ke aye nkomo adwen o ma shi anope wo ba ye nkomo ye ni wo ma adwen ye le wo wo ke shi a kwemo jino Mashi TV, ajatue ngme keminche.